Athuri atongoria a ndũrĩrĩ cia Roma na Pokomo kaunti-inĩ ya Tana River nĩ morĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu kũnyitana na kũhunjia thayũ kũgerera ihiko nĩguo kũnina mbara cia kĩndũrĩrĩ. Makĩaria marĩ itũũra-inĩ rĩa Kilelengwani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tana Delta, atongoria matabanĩtie igongona rĩa kũnyitithania ndũrĩrĩ kũgerera nyĩmbo, makiuga ihiko cia ndũrĩrĩ ici nocio ingĩethera thĩna ũyũ kĩhonia gĩa gũtũũra. Vile leo tumefanya hapa tambiko, tumeosha mkono. Naona ndugu yangu Ahmed Buta alikuwa anakataa kuosha. Nikaambia lazima uoshe. Lakini tunataka kulima mbegu ya amani. Tunaomba tafadhali Wapokomo na Orma mkae kwa amani, kwa sababu yale matatizo ambayo kwa mmezungumza hapa, mmesema hamna maji. Mheshimiwa ashaambia atawaletea milioni 20 kuwavutia maji, na mto uko pale anaweza kuvuta akaleta hapa. Lakini anaweza kuvuta hayo maji alete hapa ikiwa kuna amani. Wacha Kenya nzima ione tunataka watu wa West Pokot, tunataka watu wa Turkana, tunataka watu wa Rift Valley waone Tana River imeonyesha mfano wa kujitafutia amani wenyewe bila serikali kujileta.